Sırtqa çıkıp sen artist bolboy da koy. Senin kim ekeningdi Allah Taala'dan keyin ayalın bilir. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli. Peygamber sizlerin en жақсыларыңар birinci katarda oturganlar degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 3 yol hacıga bargan degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 5 yol umraga bargan. Sizlerin en жақсыларыңар özünün nikesindeki ayalına, üy bülösüne жақсы мамиледе болгондор дейт. Мен дейт Расулullah пайгамбар, üy bülösүнө эң жақсы мамиледе болгондормун дейт. Такси айдайсың, клиентке жақсы эшикти ачып отургузуп коюп, шашлык сатасың, бир чочун аялдар келсе столду кое коюп, көк чайбы, кара чайбы кызмат кылып. Кафеге барсаң, жөнөкөй бир аялдар бир чай берип койсо, чоң рахмат, колуң дарт көрбөсүн. 30 жылдан бери чай берип аткан аялыңа айтып койбойсуңбу ошону? Köçödögü senin klientke olgun, начальникке olgun, başka olgun mamileң bu biznes. Ne eken? Biznes bol. Senin kim ekeningdi ayalың bilet. Үйgө ayalga bolgon mamileң kандай? Ömür joldaşın kebilet. Menin kan dosum var deyt. Menin kıyamatlık dosum var deyt. Senin kan dosun senin naskingdi juu berbeyt. Senin kıyamatlık dosun janыңda 3 gün qoңuruqtarsaң janыңa жатпай koyot. Baldarыңды tarbiya kılgan, içki kiyimingdi juğan, үйüңдү тазалаган, ayalına bolgan mamileң kандай? Balkim sen birinci saftasın, bирок ayalga bolgan mamiles kандай урматтуу болсун? Пайгамбар силердин эң жакшыларыңар ayalдарга жакшы мамиледе болгондор дейт.